icyo u Rwanda rusaba oya icyo u Rwanda rubasaba ni ikintu kimwe cyoroshye ni mwambura intwaro abantu bashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda nimukurikirane abantu basize bahekuye u Rwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi hanyuma niba twe tubikoresha nk'urwitwazo nimurukureho noneho murebe niba hari urundi ruzavuka niba bo bavuga ko ari urwitwazo kuki batarukuraho kuko ibyo bavuga ngo biko ngo u Rwanda rushaka gusahura ese niki rwaje gusahura Kongo ifite u Rwanda rudafite kuki ibyo bintu u Rwanda rusahura batabikoresha mu rwego rwo gukemura ibibazo byabo Kongo ni igihugu n'uyu mukanya nasomaga yuko abadiplomate bo muri Turukiya ngira ngo no muri Bulgaria no muri Hongria b'abanyekongo basohowe mu mazu kubera kudashobora kwishyura ubukode bw'amazu bakoreramo nakubwiye yuko uyu munsi abagize FDLR ndavuga abayobozi kuko yenda abarwanyi batoya bo bashobora kuba baranavutse na nyuma y'icyo gihe ariko n'abantu bahoze mu ngabo zahoze ari z'u Rwanda bahoze mu mutwe w'interahamwe n'impuzamugambi ya mitwe yose yitwara ya gisirikare yakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bamaze gutsindwa n'ingabo z'umuryango FPR Inkotanyi ingabo zitwaga APR icyo gihe arizo nazo zaje guhinduka ingabo z'igihugu nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kugarura umutekano mu gihugu cyose icyo gihe abari ingabo z'u Rwanda n'izo nterahamwe zafatanyaga nabo n'impuzamugambi n'izindi takataka bari ko barambutse bajya muri Kongo bambutse muri Kongo leta ya Kongo yazayira icyo gihe ntiyakora ibyo amategeko mpuzamahanga ateganya ubundi iyo umuntu ahungiye ku butaka bwawe yaba ari umusivile cyangwa ari umusirikare uwo muntu uramwakira iyo ari umusirikare ikintu cya mbere ukora ni ukumwambura intwaro none muri Tanzania niko byagenze hanyuma bambura intwaro bakagenda kubatuza ahantu nibura ku birometero 120 uvuye ku mupaka w'igihugu bahunze bavamo ibyo ntabwo leta ya Zaire yabikoze kubera ngo tubyumva ari abayobozi ba Kongo babivuga ngo kubera ko hari amahanga akomeye yabasabye kwakira abo bantu kandi bakabakira n'ibikoresho byabo bya gisirikare niho bigaragara abaturage bari kuburiramo bazakomeza babe stateless oya no kuvuga niho hagaragarira ikibazo yuko intambara igifite igihe kinini ese iyo bavuga ngo M23 nive aho yafashe nive ku butaka bwa Kongo bavuga yuko izajya kuko nta hifitiye aho bari ni wabo kandi kugira ngo bahaje nuko baharwaniye uyu munsi ntabwo rero nibaza yuko kiriya kibazo gishobora kuzakemuka igihe cyose bazirengagiza nuvuga ngo biriya uvuga biri mu myanzuro yafashwe ndetse no mu ijambo Perezida Macron yavuze erega urabona Perezida Macron ni perezida w'igihugu cy'Ubufaransa yego abo yaganiriye nabo ni perezida wa Kongo na perezida w'u Rwanda abo bantu ntabwo bari bahari abo bantu b'umutwe wa FCM 23 ntabwo bari bahari bivuga n'ibyaye niwe bavuga ngo igihe cyose ngo inyamaswa zizaba zitari zamenya kuvuga ibigwi cyangwa se kuvuga amakuru azireba umuhigi azahora ari we ntwari kubera ko umuhigi ari we wandika amakuru yabereye mu ishyamba nibaze yuko no ku rwego rwaba ari abantu nabyo nuko gihe cyose ikibazo cyabo batazashobora kuba guhabwa uruhando rwo kukivuga kikavugwa n'abandi kizahora kiza ku rwego rwa kabiri ariko ibyo byo nge nibaza ko atari byo twatindaho naho ubundi Macron yabonanye n'abakuru b'ibihugu babiri u Rwanda n'uwa Kongo bavuze ku bibazo bireba ibyo bihugu byombi sinibaza yuko Macron yagombaga kuvuga ku bireba M23 M23 nayo icyo gihe nihabwa urubuga izavuga ibiyireba nidahabwa urubuga kandi izagumaho mwirirwanya amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio ni radio ya diaspora y'u Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda turi kumwe twagira umugisha wo kongera kuba kumwe
na Maître Gasominari Jean Baptiste. Maître, tubahaye ikaze nanone kuri One Nation Radio. murakoze cyane. Ni byiza cyane kubana namwe iyo tuganiriye mutwungura burya byinshi cyane cyane ku birebana n'ibiri kuba ahanini cyane mu karere. Tugiye kuganira tureba ku biri mu karere, ibiri gukorwa, ibyakozwe n'aho biri kugana, kuko hari initiative nyinshi zihari zo gukemura ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba. Ibiganiro bya Nairobi, hari ibyabaye i Bujumbura, hari ibiri kubera Rwanda, hari n'inama ya OIF iherutse kubera i Paris iyobowe na Emmanuel Macron, avuga ko ashaka gushakira igisubizo iki kibazo, aganira na Perezida Kagame, aganira na Tshisekedi, ariko ntabwo habayeho inama ya bombi kugira ngo igisubizo kiboneke. Ni byinshi byakozwe kuri iki kibazo, ariko na n'ubu ntabwo turabona kitanga umusaruro. Mu biganiro biba ubona ari iki kirengagizwa cyane gituma no kwizera ko ibiri gukorwa byatanga igisubizo kirambye bigoranye? Biragoye kubona igisubizo kirambye ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ikibazo kinini gituruka kuri leta ya Kongo. Yego. Nta bushake leta ya Kongo ifite mu gukemura kiriya kibazo, kuko ariyo yagiteye. Ni ukuvuga ngo mu biganiro byose bijya biba, ngira ngo mwarakurikiye, reka duhere ku bya vuba kuko nibyo bindi bunadufashe. Habayeho inama y'abantu bashinzwe ubutasi mu bihugu by'u Rwanda na Kongo, ndetse nk'abantu b'abatekinisiye niko navuga, bagaragaza ibibazo byose uko bimeze, baranabiganiraho, babyumvikanaho, ndetse n'inyandiko bakoze bazishyiraho imikono, ariko babikora nk'intumwa z'abari babakuriye. Ibyo bari bumvikanye byagombaga kwemezwa na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, noneho byasinywa ku rwego rwa ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, akaba ari bwo umuhuza yatumira abakuru b'ibihugu akabahuza mu rwego rwo kugira amasezerano hagati y'ibyo bihugu, kugira ngo ibyo bintu byamaze kugaragara bishyirwe mu bikorwa. Ariko mwakurikiye ibyabaye, inama yagenze neza, haba iyabereye i Goma, haba iyabereye i Rubavu. Nyuma yaho babyemeranyaho, ndetse baragenda, nibo babanje gukora inama i Rwanda mbere ya ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga. Muri iyo nama nanone impuguke mu butasi zabyemeranyagaho byose. Hanyuma rero igihe hageze igihe cy'uko aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bagombaga gushyira umukono kuri izo nyandiko, ibyavuzwe kandi biri byo ni uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa Kongo yasohotse mu nama akajya kwitaba telefone, hanyuma nyuma ya telefone akaza avuga yuko atari businye, kuko iwabo bamuhamagaye bamubujije gusinya, ngo ko hari ibintu bigomba kubanza kubahirizwa. Yego. Ibyo ni ibyabaye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga nta wundi muntu umuha amabwiriza y'ibyo akora cyangwa adakora utari Perezida wa Repubulika, kuko niwe umuyobora. Birashoboka ko iyo telefone yakiriye ya Tshisekedi? Birashoboka, niba atari iya Tshisekedi niyo uwo Tshisekedi yatumye ngo muhamagare yo gusinya. Rero impamvu ikibazo kidakemuka nta kindi, ni uko nta bushake bwa politike ku ruhande rwa leta ya Kongo bwo kugikemura, kubera ko mu by'ukuri igiteza ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo nta kindi ni leta ya Kongo. Leta ya Kongo niyo igihugu kikitereza intambara mu gihugu cyayo ubw'inyungu cyane rwose. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere bakoze ni ukuteza umutekano muke mu baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Bagize uruhare mu kubamenesha babakura mu gihugu cyabo hashize imyaka myinshi. Noneho kugira ngo batagaruka mu byabo, niyo leta yashyizeho iriya mitwe itandukanye yitwara gisirikare. Leta ya Kongo niyo iri kurutinga iyo mitwe, niyo iyiha ibikoresho bya gisirikare, niyo iyirwanisha. Urumva ko kandi intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ni intambara y'umutwe wa AFC M23 ifite ibyo isaba. Ndavuga uwo mutwe ufite ibyo usaba, kandi mu byo usaba harimo n'uburenganzira bw'abo baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Hakaba n'ibindi byose basangiye n'abandi banyekongo, ariko harimo n'uko bagomba guhabwa uburenganzira ku ruhande rumwe.
ariko ku rundi ruhande hakaba n'umutwe wa FDLR ari naho u Rwanda rwinjiramo. Umutwe wa FDLR, umutwe amahanga yo yonyine yise umutwe w'iterabwoba, kuko ari umutwe ugizwe n'abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ni ibintu byemejwe n'inkiko mpuzamahanga zashyizweho n'umuryango w'abibumbye, ni ibintu byemejwe n'inzego zose zibizi. Uwo mutwe rero wa FDLR nawo uretse gucumbikirwa na leta ya Kongo, uhabwa intwaro na leta ya Kongo, uhabwa ubufasha mu bya diplomasi na leta ya Kongo, kandi icyo ugamije ni ugukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Ari naho hakomoka gushyiraho ingamba zo kwirinda ku ruhande rw'u Rwanda. Ngira ngo mwarabyumvise, icyaganirwagaho i Rwanda hari uko hagomba kurandurwa umutwe wa FDLR nk'umutwe ubangamiye umutekano w'akarere. Ariko noneho Kongo nayo igasaba yuko u Rwanda rukuraho uburyo bw'ubwirinzi bwashyizeho, ngo kubera ko bavuga yuko bubabangamiye. Ariko hari defensive measures abantu bazisobanura mu buryo butandukanye z'u Rwanda bavuga. Iyo bavuze defensive measures ku Rwanda, ni izihe zashyizweho? Mu by'ukuri igihugu iyo kigiye gushyiraho defensive measures, urabizi ibintu by'umutekano aba ari ibintu ntabwo ngenda ndi impuguke mu bijyanye n'umutekano, ariko uburyo ubwo ari bwo bwose bushobora gukumira umwanzi bitewe n'ubushobozi ufite, urabukoresha. Ni ukuvuga ngo niba udashobora kugura misile ariko ukaba ushobora kugura sisiteme ya antimisile, icyo gihe nibyo uhitamo kugira ngo ya sisiteme ya antimisile izashobore gukumira misile z'umwanzi, kubera ko we afite ubushobozi bwo kugura misile zishobora kurasa kure, wowe ukagura sisiteme ituma udashobora kuraswa. Hari uburyo ushobora gushyira abasirikare ku mupaka ukeka ko bazagutera baciye ku nzira y'ubutaka. Hari uburyo ushobora gufunga ikirere ukeka yuko bazakoresha ibintu bigira mu kirere baje kugutera. Ibikorwa byakorerwa ku butaka bw'u Rwanda byabangamira umutekano wa Kinshasa gute? Ubwo ndi kuvuga wa Repubulika. Oya, ntabwo ushobora kuba ari umutekano wa Kinshasa nk'umujyi nka Kinshasa. Ntabwo wa Kinshasa wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko tuvuge, reka nguhe nk'urugero rworoshye. Tuvuge igihugu cya Kongo n'icy'u Rwanda, umupaka waho uhari ni umupaka usanzwe, n'utugira ahantu ngo hano ni muri Kongo, ahangaha ni mu Rwanda. Ndamutse nkoze ikintu gituma gikumira nk'ikirere cyane, genda nshobora nko kuba nko kuri santimetero 10 cyangwa 20 ku mupaka, cya kintu gishobora kuba cyambuka. Uvuga ngo wenda hari ni ibintu biri exact, ni ibintu bitajya bibaho. So ugasanga yenda niba umuntu adashobora kuza ngo avogere ikirere cyanjye, ugasanga yenda n'ikirere cy'umuturanyi cyegereye icyanjye, nacyo bwa buryo bw'ubwirinzi bushobora kuba buhagera. Urebye nk'ikibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma, kiri mu mujyi wa Goma, kiri kuri santimetero nkeya, metero nkeya uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Ni ahantu ushobora gutera ibuye iyo uhagaze hariya mu irimbi bita ku Karundo ku Gisenyi, uba ureba indege zigwa. So ibintu rero nk'ibyo ngibyo ngira ngo nabikubwiye, ntabwo ndi impuguke mu bintu y'ibyo ngibyo, ariko ibyo ni ibintu byavuze. So uburyo rero bwo kwirinda bw'igihugu, ni igihugu kibuhitamo gikurikije ubushobozi gifite, gikurikije uburyo buhari. Ni bimwe mu bintu byaganiriweho kandi byagombaga gushyirwa mu bikorwa, ariko ku munota wa nyuma leta ya Kongo irabyanga. Kandi mu by'ukuri leta ya Kongo ariyo yagombye kubikoresha imbaraga mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke, kuko ariyo ivuga yuko ibangamiwe na kiriya kibazo cy'umutekano. Ariko kubera izindi nyungu bafite, niyo mpamvu ubona ntacyo baravuga bati ni ironi gusobanura ko bari kurira bavuga bati umutekano wacu, kandi aribo badakora iby'ibanze ngo ukemuke. Bakavuga bati hari izindi nyungu iki gihugu n'abayobozi bacu bafite mu kuba iki gihugu kiri kuba akaduruvayo n'isibaniro ry'imirwano. Njye nibaza ko ababivuga bafite ukuri, ubundi mu by'ukuri ufite ikibazo uvuga yuko afite ikibazo cy'umutekano muke, niyo wagombye kuba akora byinshi mu rwego rwo kugira ngo umutekano ugaruke. Niwe nyir'umupfu, n'ugomba gufata. Ariko niba bo bavuga ko bafite ikibazo cy'umutekano muke, bavuga yuko abantu babo bavuye mu byabo, bavuga yuko bapfusha abantu,
bakaba ari bo badashaka gukemura ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyihishe inyuma, hari ikintu cyihishe inyuma. Kuko niba abantu baba bakubwira bati twebwe icyo dusaba ni uburenganzira bwacu bwo gutaha iwacu tukahaba mu mahoro, nta muntu n'umwe ushidikanya yuko hariya ahantu ari iwabo. Ku rundi ruhande ariko iyo ngingo ikunze kwirengagizwa no mu myanzuro ifatwa mu kandaje nk'igije mu bya Macron. Mu myanzuro yafashwe nuko M23 iva ku butaka bwa Kongo igasubiza aho yafashe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igasenya imitwe yitwaje intwaro. Nta clause dukunze kubonamo ivuga ngo gucyura abantu bamaze imyaka 40 hanze y'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho bigaragara abaturage bari kuburiramo bazakomeza babe stateless. Oya, ni ukuvuga niho hagaragarira ikibazo yuko intambara igifite igihe kinini. Ese iyo bavuga ngo M23 nive aho yafashe ngo ive ku butaka bwa Kongo, bavuga yuko izajya kuko ntaho ifite ijya, aho bari ni iwabo, kandi kugira ngo bahajye nuko baharwaniye. Uyu munsi ntabwo rero nibaza yuko kiriya kibazo gishobora kuzakemuka igihe cyose bazirengagiza. Nuvuga ngo biriya uvuga biri mu myanzuro yafashwe ndetse no mu ijambo Perezida Macron yavuze. Erega urabona Perezida Macron ni perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, abo yaganiriye nabo ni perezida wa Kongo na perezida w'u Rwanda. Abo bantu ntabwo bari bahari, abo bantu b'umutwe wa M23 ntabwo bari bahari. Bivuga n'ibyaye niwe bavuga ngo igihe cyose ngo inyamaswa zizaba zitari zamenya kuvuga ibigwi cyangwa se kuvuga amakuru azireba, umuhigi azahora ari we ntwari, kubera ko umuhigi ari we wandika amakuru yabereye mu ishyamba. Nibaza yuko no ku rwego rwa bariya bantu nabyo ni uku, igihe cyose ikibazo cyabo batazashobora kuba guhabwa uruhando rwo kukivuga kikavugwa n'abandi, kizahora kiza ku rwego rwa kabiri. Ariko ibyo byo nge nibaza ko atari byo twatindaho. Naho ubundi Macron yabonanye n'abakuru b'ibihugu babiri, u Rwanda n'uwa Kongo, bavuze ku bibazo bireba ibyo bihugu byombi. Sinibaza yuko Macron yagombaga kuvuga ku bireba M23. M23 nayo icyo gihe nihabwa urubuga izavuga ibiyireba, nidahabwa urubuga kandi izagumaho. Ariko M23 ivuga ko waganira wese nta kibazo mu gihe yaganira ibya nyabyo, bikazafata n'umwanzuro koko uhuye n'ibyo M23 irwanira. Icyo mbaza, tugendeye ku myanzuro iri gufatwa n'ibiri kuvugwa, biragaragara nk'ijambo ryawe ko intambara igihari, kuko ntabwo nibaza ko gusenya FDLR gusa byatuma M23 kiri imbunda hasi, kuko FDLR sibangamiye M23 yonyine. Oya, ntabwo M23 yafashe intwaro kugira ngo irwanye FDLR. FDLR ni kimwe mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ababyeyi babo erega kugira ngo abantu bahunge ku nshuro ya mbere bava mu burasirazuba bwa Kongo, icyo bahunze yenda ntabwo ari FDLR, kuko icyo gihe ntabwo ari yakabayeho. FDLR bayishinze kuva mu myaka ya za 2000, barimo bahindura amazina kubera ibyaha bari bamaze gukora na liste bari bashyizweho y'umutwe w'iterabwoba. Ariko umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo watangiranye na jenoside yakorewe abatutsi, n'ingabo zahoze ari z'u Rwanda n'interahamwe zahungiye mu burasirazuba bwa Kongo zimaze gutsindwa intambara nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi 1994. Bageze rero mu burasirazuba bwa Kongo, biraye mu baturage, kuko gahunda yabo kwari ukwica inyoko tutsi yose ahantu iherereye. Bamaze gutsindwa intambara mu Rwanda, bageze muri Kongo batambuwe intwaro, bahawe urubuga, biraye mu baturage b'abatutsi, barya inka zabo, bica abantu babo, abantu barahunga bajya mu nkambi. Kuva icyo gihe imitwe yose yitwaye igisirikare, imitwe yose y'abanyekongo yagiye ishoza intambara mu burasirazuba, nta kindi isaba, ni ukuvuga ngo turashaka uburenganzira bwacu, turashaka ko ababyeyi bacu bagaruka bakongera bagatura mu butaka bwabo, turashaka uburenganzira mu gihugu cyacu nk'abandi baturage bose bahari. Rero igihe icyo kibazo kizaba kitari cyakemurwa, mu 2013 byabayeho ko amahanga afata icyemezo kitari gikwiriye yo gushyira imbaraga hamwe, gushyiraho umutwe wa gisirikare udasanzwe muri MONUSCO wo kurwanya M23, kuko bibazaga ko nibayitsinda bya gisirikare ngo biba birangiye. Ariko nyuma y'imyaka 19 umutwe waragarutse muri 2022. Uyu munsi ufite imbaraga ziruta izo wari ufite muri 2013 igihe waraswaga n'ingabo za MONUSCO zari zigizwe n'ingabo z'Abatanzania na Malawi na Afrika y'Epfo, muri uriya mutwe witwa FIB, Force Intervention Brigade.
ni force bakuriyetinze, bayikuriyetinga bayishyizeho bakoresheje umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, ngira ngo niba mbyibuka neza ni umwanzuro w'ibihumbi 2098, umwanzuro 2098. Muri uwo mwanzuro hari handitse neza ko izo ngabo zigiye gushyirwaho zidasanzwe zizarwanya umutwe wa M23 n'umutwe wa FDLR. Hanyuma bamaze kurasa M23 imaze guhungira Uganda, ubutumwa bari barahawe bwo kurasa M23 na FDLR burahinduka. Ntibigeze barasa FDLR, ntibigeze banavuga impamvu batarashe FDLR. Ariyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi ibyabaye muri 2013 ni amateka. Icyo gihe babwiye M23 ngo nive mu mujyi wa Goma, hanyuma baje mu biganiro. Ibiganiro byarabaye, uburyo byarangiye barabibona. Nyuma yaho igihe bari bagiye kubarasa, nabwo barabwira bati nimurekure intwaro turakemura ikibazo cyanyu. None se umuntu wabeshye muri 2013 uzongera umubeshye muri 2024? Ntabwo rero igihe cyose ibiganiro bizaba M23 itabigizemo uruhare nta kintu bizatanga. Ariko FDLR ni iki? FDLR ifite ingufu ifite mugambi ifite yihe misiyo kubona ko niba hashobora kuza umwanzuro wa Loni urwanya M23 na FDLR, bakarwanya M23 na FDLR bakayireka, FDLR igakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagafatanya. Who are FDLR? Ubundi FDLR ni umutwe wenda wari wabivuze aho bavuye naho bakomotse, ariko n'iki kindi bafite kiri inyuma tutaze abantu badatekereza. Reka tubive muzi. Yego. Nakubwiye yuko uyu munsi abagize FDLR, ndavuga abayobozi kuko yenda abarwanyi batoya bo bashobora kuba baranavutse na nyuma y'icyo gihe, ariko ni abantu bahoze mu ngabo zahoze ari z'u Rwanda, bahoze mu mutwe w'interahamwe n'impuzamugambi, ya mitwe yose yitwara ya gisirikare yakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bamaze gutsindwa n'ingabo z'umuryango FPR Inkotanyi, ingabo zitwaga APR icyo gihe arizo nazo zaje guhinduka ingabo z'igihugu nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kugarura umutekano mu gihugu cyose. Icyo gihe abari ingabo z'u Rwanda n'izo nterahamwe zafatanyaga nabo n'impuzamugambi n'izindi takataka bari ko barambutse bajya muri Kongo. Bambutse muri Kongo, leta ya Kongo ya Zaire icyo gihe ntiyakora ibyo amategeko mpuzamahanga ateganya. Ubundi iyo umuntu ahungiye ku butaka bwawe, yaba ari umusivile cyangwa ari umusirikare, uwo muntu uramwakira. Iyo ari umusirikare, ikintu cya mbere ukora ni ukumwambura intwaro. Twabibonye muri Tanzania niko byagenze. Hanyuma bambura intwaro bakagenda kubatuza ahantu nibura ku birometero 120 uvuye ku mupaka w'igihugu bahunze bavamo. Ibyo ntabwo leta ya Zaire yabikoze kubera ngo tubyumva ari abayobozi ba Kongo babivuga, ngo kubera ko hari amahanga akomeye yabasabye kwakira abo bantu kandi bakabakira n'ibikoresho byabo bya gisirikare. Ibyo byivugiwe na Tshisekedi ubwe, ntabwo ari amazima, nubwo biba atari yakagiye ku butegetsi. Warumbaje ngo nkubwire FDLR uwo ari we. Urumva icya mbere nuko kugira ngo bashobore guhunga bava mu Rwanda, bahungishijwe n'umutwe w'ingabo woherejwe n'Ubufaransa mu kintu cyitwaga Operation Turquoise. Turquoise ntabwo yaje guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yari irimo ikorwa mu Rwanda icyo gihe, ahubwo ije guha koridoro, ije gufasha ba bantu gushobora guhunga n'intwaro zabo. Noneho bageze muri Kongo, abahunze banyuze ku mupaka w'Icyangugu baragiye mu nkambi muri Kivu y'Amajyepfo, abasirikare babashyira ukwabo n'abaturage babashyira ukwabo, ariko ntibabambura intwaro kandi bose bari ku mupaka w'u Rwanda. Muri Kivu y'Amajyaruguru kwa ruko. Urumva impamvu mbivuze, wumve yuko harimo Operation Turquoise yaherekeje abo bantu ikabafasha kwambuka n'intwaro zabo, bakagenda bakajya muri Kongo. Haza n'itegeko ribwira Zaire kubarekera hafi y'umupaka no kubakumisha, gutuma bagumana ibikoresho byabo. Ibyo rero nkaho bidahagije, bakomeje imyitozo mu nkambi z'impunzi bakiriwemo, uretse noneho n'imyitozo.
bakomeje guhabwa intwaro ikibazo ni by whom nande n'ibihugu bitandukanye kuko ni leta yari ihunze yari isanzwe ifite abantu bakoranaga erega iyo haza kuba hatarimo ikintu nakwita ko nk'akagambane cy'ibyo bihugu bikomeye by'ibihangange nta nubwo na jenoside yakorewe abatutsi yari gushoboka kuri kariya kageni ntabwo bashoboraga kwica abantu barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 ahantu hari ingabo z'umuryango w'abibumbye muribuka nk'abantu biciwe ahangaha i Nyanza abantu bari muri Eto Kicukiro bari barinzwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye interahamwe igihe ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zigihari ntabwo zashoboraga kubatera mu kigo hariya muri Eto ariko kuvaho aho kugira ngo batabare abo bantu bahamagaye ingabo zabo ngo abe arizo zitaha ingabo z'umuryango w'abibumbye zihavuye harimo batayo y'Ababiligi nibwo abantu ba Kicukiro bishwe babishe hari abo biciye muri Eto hari abo bishe bagenda kugera ngira ngo umaze kugera hariya i Nyanza ku rwibutso abantu bishwe umugenda kuva bava Kicukiro kugera hariya i Nyanza n'abantu bari barinzwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye rero kuvuga yenda ngo uri inyuma ya FDLR ninde ni ikihe gihugu byo ntabwo nabivuga ko ntabwo mbifitiye ibimenyetso ariko noneho n'icyo gihugu cyitwa Kongo nacyo kimaze kugira ingaruka z'umutekano muke igihe kirenga imyaka 20 kubera umutwe umwe witwa FDLR sinibaza yuko nabo bashobora kuba batabona yuko hari ikibazo ariko kuba badashobora kwambura iyo FDLR intwaro kuba badashobora kuko gucumbikira umuntu ukeneye yuko umucumbikira yarahunze iwabo n'uburenganzira bwa buri muntu buri muntu ashobora kugira ikibazo mu gihugu cy'agahunga ariko kugira ngo umuntu agumane intwara ahantu ari agume yinjiza abasirikare bashya mu gisirikare aguma ahabwa intwaro nawe ubu n'uvuga ngo bamusangiye umugambi icyo rero navugaga hari leta ya Kongo hari ibihugu bikorana na leta ya Kongo hari n'ibihugu byakoranaga na leta y'u Rwanda iriya yakoze jenoside muri 1994 yahunze izo mpamvu zose n'iyo ideoloji yose bahunganye hari abantu n'uyu munsi bakibishyigikiye bakabaye batifuza yuko muri iki gihugu haba umututsi n'umwe uhumura kuri icyo ngicyo mu kanama k'umutekano kabaye mu cyumweru gishize nibwo twumvishe umuvugizi uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama k'umuryango w'abibumbye avuga ko ari pretext n'urwitwazo rw'u Rwanda kuba FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babone uko binjira muri Kongo gusahura umutungo bivuga hirya none se niba ari urwitwazo nk'uko abivuga barukuyeho ko icyo u Rwanda rusaba icyo u Rwanda rubasaba ni ikintu kimwe cyoroshye ni mwambura intwaro abantu bashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda nimukurikirane abantu basize bahekuye u Rwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi hanyuma niba twe tubikoresha nk'urwitwazo nimurukureho noneho murebe niba hari urundi ruzavuka niba bo bavuga ko ari urwitwazo kuki batarukuraho kuko ibyo bavuga ngo biko ngo u Rwanda rushaka gusahura ese niki rwaje gusahura Kongo ifite u Rwanda rudafite kuki ibyo bintu u Rwanda rusahura batabikoresha mu rwego rwo gukemura ibibazo byabo Kongo ni igihugu n'uyu mu kanya nasomaga yuko abadiplomate bo muri Turukiya ngira ngo no muri Bulgaria no muri Hongria b'abanyekongo basohowe mu mazu kubera kudashobora kwishyura ubukode bw'amazu bakoreramo twese turabizi Kongo ni igihugu kitagira umuhanda ni igihugu kitagira ikibuga cy'indege niho honyine haba abakozi bamara amezi 15 badahembwa ni cya gihugu kidashobora no kugaburira abasirikare bitwa ngo bari mu ntambara ibyo bintu byose niba hari ibintu bisahurwa kuki batabikoresha kugira ngo bakemure ibyo bibazo bafite je nibaza ahubwo nibo bazana urwitwazo bagashaka abandi bantu bitwaza kugira ngo bashobore gusobanura ko badakemura ibibazo bagombye gukemura nk'abayobozi kuko nibo bagombye gukemura ibibazo bya Kongo nibo bagombye kuba bazana umutekano kuko iyo birirwa barira ahantu hose baca ngo u Rwanda ngo usugire bw'igihugu ushinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu ni ntabwo ari leta kuki leta ya Kongo idafata iya mbere ngo irinde ubusugire bw'igihugu cyabo igihugu gituwe na miliyoni 100 ni igihugu gituwe na miliyoni 100
ni igihugu gifite, bavuga yuko ngo gifite ubutunzi mu isi yose yifuza, bakoresheje ubwo butunzi n'abo bantu bakarinda ubwo busugire bw'icyo gihugu cyabo. Kuki bumva yuko hari abandi bantu bafite inshingano yo kuzaza kubarindira ubusugire bw'igihugu, niba badashobora no kurinda n'imipaka yabo, nibura birirwa batabaza ngo abantu ngo ingabo ngo zo mu bindi bihugu zinjira bari. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho bavuga ngo twebwe ntabwo ibibazo byacu bitureba, ngo hari abandi bantu bazaza kubikemura. Ibyo byose rero ahubwo urwitwazo naho mwagombye kurureba, ntabwo urwitwazo ari u Rwanda, ahubwo ntabwo ari FDLR, ntabwo ari u Rwanda ruvuga yuko FDLR ari urwitwazo rwabo, ahubwo urwitwazo rwa Kongo ni u Rwanda, kubera ko rudashaka kwemera yuko rugomba gukemura ibibazo, rugomba gushaka uwundi muntu rubitwerera, nibwo rwabaye urwitwazo ruhoraho. Ni ukuvuga ntabwo u Rwanda arirwo rushinzwe kurinda umutekano wa Kongo, ntabwo u Rwanda arirwo rushinzwe guha abanyekongo amazi, ntabwo u Rwanda arirwo rushinzwe guha abanyekongo amashanyarazi, ntabwo u Rwanda arirwo rushinzwe kubakira abanyekongo imihanda, ntabwo u Rwanda arirwo rushinzwe guha uburenganzira abanyekongo bafashe intwaro kurwanya leta yabo kubera ko bambuwe uburenganzira. Abantu rero ntibakajye bitiranya ibintu, ni bya bindi nakubwiye ngo kubera ko inyamaswa zitavuga amakuru ajyanye n'ibigwi byazo, uburyo zihangana n'abahigi mu ishyamba avugwa n'abahigi. Rero nuko Kongo ifite urwo rubuga rwo kujya ku itangazamakuru mpuzamahanga, akenshi baba baguriye, babahaye amafaranga, bakabafidinga ibinyoma, bakababwira amakuru atariyo, bakabategeka kuyatangaza uko nguko, hanyuma noneho isi yose ikamenya ibintu by'ibinyoma kandi mu by'ukuri bitari byo. Kuko nk'ubu ngubu birirwa bavuga ngo Kongo ikintu bahimbye ijambo ngo ryitwa genocide, ngo jenoside ikorwa ngo kubera impamvu z'ubukungu, ariko mu by'ukuri abakora jenoside ni leta ya Kongo. Kuko n'uyu munsi n'umuntu uwo ari we wese n'imiryango mpuzamahanga iri mu burasirazuba bwa Kongo, bose barakubwira bati ahantu hagenzurwa n'umutwe wa M23 na AFC M23 niho hari umutekano, abantu bararyama, gusubira mu byabo, abantu ibyo ni ibintu byandikwa buri munsi. Abaturage bahitamo kuva ahantu hakontororwa na leta bakajya aho hantu. Nese umutwe wabo wica abantu, umutwe wabo ubangamira uburenganzira bw'abantu, umutwe wabo basahura hanyuma bakajyayo. Abaturage bose cyangwa n'aba bari bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda b'ubwoko bw'abatutsi bari kujya oya, ahubwo abaturage bavuga ururimi rw'abatutsi, abaturage b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo ntabwo bari mu basubira mu byabo. Basubira mu byabo bate? Bari heza abasubira mu byabo ni bariya abantu bita IDPs, internal displaced, bariya abantu bahunze intambara bakaza bari mu nkambi za hariya hafi y'umujyi wa Goma hitwa za Kanyarucinya na hariya Mugunga. Abo ngabo nibo basubira mu byabo, kuko leta yababeshye ngo nibahunge kugira ngo bagaragaze yuko hari ikibazo baterwa n'uriya mutwe wa M23. Mu by'ukuri bahunze kubera impamvu za propaganda, ntabwo bahunze kubera ko bari babangamiwe, kuko aho abantu bose barabibona, aho umutwe wa M23 ugenzura niho hari umutekano n'amahoro kuruta hagenzurwa na leta. Ahubwo ahantu hagenzurwa na leta nko mu mujyi wa Goma, nta munsi w'ubusa bugomba gucya nibura hadapfuye abantu batanu, ariko ibyo bintu nta muntu ubivuga. None se aho hantu ni M23 irahari? Aho bantu bitwa Bazalendo bahaye intwaro, batagira imyitozo, batagira ikinyabupfura namba, nibo birirwa bica abantu, nibo birirwa basahura abantu, nibo birirwa bafata abagore ku ngufu, ariko kubera ko ari ibyaha bikorwa na leta ntabwo bivugwa. Baba bashaka yuko ahubwo batwerera abantu ibyaha batakoze. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo cya propagande. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bakoresha itangazamakuru rinini ryo mu bihugu byo mu burengerazuba, bahaye amafaranga. Uyu munsi birababaje, niko byagenze, amafaranga asigaye yarasimbuye ibintu byose, nta muntu n'umwe ugihagarara ku kuri. Nk'ubu ngubu uzakurikire yaba RFI, yaba BBC, yaba VOA, iyo bagiye kuvuga amakuru yose areba umutwe wa AFC M23, leta ya Kongo yabategetse ko kugira ngo ushobore gukorera ku butaka bwa Kongo ugomba kongeraho ngo AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Ibyo rero ni propaganda, ntaho bihuriye n'ukuri. Icyo ngewe mvuga nuko uko byagenda kose inshingano z'ibanze zo kurinda ubusugire bwa Kongo zifitwe na leta ya Kongo. Ntiyagombye rero kugira urwitwazo izana
kuko niyo yonyine ifite izo nshingano. Kushyigikiwe n'u Rwanda ahanini ntibashobora kuba bahera kuri ziriya raporo tubona, hari n'iyo twabonye ishimangira ko ku butaka bwa Kongo hari abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000. Ibijyanye na za raporo rero nibyo nakubwiye, hari ibintu bajya bavuga ko ari za raporo ziba ziri komande. Iyo umuntu aguhaye akazi ajya guha n'icyo twita imirongo ngenderwaho, terms of references. Niba baba babohereje gukora raporo bababwira ngo muzavuge yuko hari ingabo z'u Rwanda, ibyo ari byo byose izo ngabo z'u Rwanda niba zihari bagombye kuba banashobora kugaragaza ngo ziri aha ngaha. Kuki uretse kuvuga gusa ngo hari ingabo z'u Rwanda ngo zifasha, hari nta muntu n'umwe wari washobora kuvuga ngo hari batayo imwe y'u Rwanda cyangwa se kompanyi yo mu ngabo z'u Rwanda twabonye iri sitasione ahantu hitwa Kanyarucinya, cyangwa se ahantu hitwa Kanyamahoro, cyangwa se ahantu hitwa Isake, cyangwa se ahantu hitwa Irucu. Kuki babivuga gusa nk'ibihuha? Kuko iyo uvuga ibintu wagombye no kugaragaza facts, ukavuga uti dore n'ikibigaragaza, izo ngabo z'u Rwanda ziyoborwa n'umuntu witwa Majoro Igiraneza, kandi turabizi acumbitse cyangwa aba ku gasozi kitwa gutya. Kuki igihe cyose babikora ari ibintu biri anonymous muri rusange? Kuko urumva abasirikare 4,000, nawe tekereza ahantu hari abasirikare 4,000 ukuntu baba ari benshi. Mu by'ukuri ntabwo sinibaza yuko ese ubundi haramutse n'abo basirikare 4,000 bahari, wowe nk'umuntu ushinzwe kurinda bwa busugire bwa cya gihugu wakagombye kuba unagaragaza ati dore n'abantu nafatiye ku rugamba, dore imirambo y'abo bantu. Ariko none se hari igice cya Kongo, keretse niba baragiye mu ishyamba ririya ry'inzitane, iriya Equatorial Forest, akaba ariho bajya kwihisha, icyo gihe nabwo ntabwo baba barwana n'ingabo za Kongo. N'abasirikare 4,000 nginge baza ko ni ziriya raporo twavuze z'abantu bakora bajya bareba gusa ibyo bashaka kubona, kuko izo raporo nta nimwe twari twabona yanditsemo bariya abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi birirwa batwikwa ku manywa, kandi ni ikibazo gikomeye. ntayo twari twabona bagaragaza ziriya nka birirwa batema amaguru, ntayo twari twabona ziriya nsisiro zitwikwa riva, ntayo twari twabona igaragaza umubare w'abantu, bariya abantu b'abazarendo bica buri munsi, umunsi ku wundi. Nyamara ibyo bintu biba ku manywa, birafotorwa, za videwo zirahari. Kuki izo raporo, niba ari raporo z'ukuri, zijya zibona ibintu bimwe? Hariyo waba uri impuguke ukagira ijisho rireba ikintu kimwe gusa? Aho ngaho niho watuma buri muntu wese ufite ubwenge anashidikanya ku bivugwa muri izo raporo. Kuko iyo ziza kuba ari raporo z'abantu bavuga ibintu ukuntu uko byagenze, ziba zigaragaza ibintu biba ahantu hose igihe cyose, bikozwe n'abantu bose. Naho izo raporo zijya zibona gusa ngo abasirikare b'u Rwanda bafashe umutwe wa M23, zitabona ayandi mabi yose akorwa n'abarundi, akorwa n'abazarendo, akorwa na Sadek, akorwa n'ingabo za Kongo, akorwa na FDLR. Hari iyo raporo ninde wayizera? Nta muntu n'umwe wayizera. Nta muntu n'umwe wayizera. Metre, kuba umutwe wa FDLR wadusobanuriye uko umeze, intention zayo turazizi, Omega niwe wasobanuye ko zaza mu Rwanda nta mututsi n'umwe ugihari, kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barafatanye, kuba twarumvise hari abavuga ko bashaka kubafasha ngo bakureho ubutegetsi bw'u Rwanda, n'ubyo bivugira bo ubwabo. Hanyuma ntibishobora kuba byashyira ishingiro kuba u Rwanda narwo muri za defensive measures zarwo rwanashyiraho no kongeraho ko hari n'abasirikare bagera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngewe nibaza ko mu by'ukuri nakubwiye ko ntabwo ndi impuguke mu bintu by'umutekano n'ibintu bya gisirikare. Ikiriho cyo ni uko buri muntu wese yakwiyumvisha yuko iyo umuntu atewe, ikintu cya mbere akora ni ukwitabara, kandi mbere y'uko uterwa wagombye no kwitegura igihe icyo ari cyo cyose uwantera namwivuna uburyo nakwirinda. So kuba hari uburyo leta y'u Rwanda yashyiraho bwo kurinda abaturage no kurinda igihugu n'ubwibwaho impaka. Ngira ngo na nyakubahwa perezida wa Repubulika yarabivuze kenshi, ubushize nibwo yavugaga ati when it comes to the security of Rwanda and Rwandans, we do not seek permission from anyone.
nta burenganzira nta ruhushya agomba kubanza gusaba uwo ari we wese mu rwego rwo kugira ngo arinde ubusugire bw'igihugu, umutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyarwanda, kuko nicyo abanyarwanda bamutoreye, nizo nshingano afite kandi akora, kandi akazikora uko bikwiye. Rero ni inshingano za Kongo n'undi muntu wese ubivuga kugaragaza yuko muri bwa buryo bwo kwirinda, bwo gushyiraho uburyo bwo kwirinda, baba bararenze umupaka. Ese hari umuntu wigeze bigaragariza ikimenyetso uretse kubivuga? Twebwe rero tukavuga tuti mu by'ukuri amagambo, buri muntu wese afite uburenganzira, ururimi ni inyama yigenga, afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose. Uzabirebe Tshisekedi yirirwa yivugira ibyo ashaka, rimwe aravuga ngo AFC ngo yashyizweho na Kabila, ubundi akavuga ngo AFC ngo ntabwo ibaho, ubundi akavuga ngo M23 ngo ni umutwe ngo utabaho, ngo ni urwitwazo ngo u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ururimi ni inyama yigenga, ruvuga ibyo wowe urukoresha yashatse kuvuga. Rero nibaza yuko ibintu byose bivuzwe bitagaragarijwe ibimenyetso, nta muntu n'umwe ushobora kubiha agaciro, nta muntu ukwiye kubiha agaciro. Reka tugipare muri inama ya OEF. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje frustration ko muri monologue ya mbere ya Emmanuel Macron ntacyo yavuze ku Rwanda n'intambara rwateje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi bifuzaga ko avuga iki mu ijambo ritangiza inama y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa? Ni ukuvuga ni ibintu bimaze igihe kinini kuva iyi ntambara ya AFC M23 itangiye. Leta ya Kongo yanze gufata responsibility, noneho yitwaza yuko ngo ari u Rwanda ruyitera. Yanze kureba ikibazo ifite kugishakira igisubizo. Noneho mu byemezo bafashe nka leta, bavuze yuko bagomba kugenda bakwirakwiza ibihuha ku isi, basaba yuko ngo u Rwanda rufatirwa ibihano. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka yuko iriya ntambara yitwa intambara iri hagati ya Kongo n'imitwe y'abanyekongo bayirwanya, ahubwo barashaka yuko yitwa intambara yo kuvogera ubusugire bw'igihugu bwa Kongo ikorwa n'u Rwanda. Icyo bari biteze rero ko hari uko Perezida Macron mu ijambo ari buvuge ari buvuge ko ari u Rwanda rutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akanavuga yuko nk'Ubufaransa n'ibihugu bihuriye kuri uriya muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa icyo bazafatira u Rwanda ibihano, kuko nicyo leta ya Kongo isaba igihe cyose. Ahantu hose iyo bagiye mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi baba bari gusaba ibihano, iyo bagiye mu Busuwisi ngo bari gusabira u Rwanda ibihano. Ngo aho kugira ngo bakemure ikibazo bafite, bahubwe ikibazo bakigize u Rwanda no kuruteranya n'amahanga, naho ngira ngo mwarabibonye hari n'ibihugu byinshi byagiye bigwa mu mutego wabo, harimo nk'igihugu cy'Ububiligi. Ngira ngo ntabwo ari ibanga, ni ibintu biri muri icyo twita public domain, aho igihugu cyanga ambasaderi ikindi gihugu cyohereje, ngo kubera ko hari ikindi gihugu cyasabye yuko batakwakira umuntu ngo kuba bamwirukanye ku butaka bwabo. Ukibazo utese nk'icyo gihugu mu by'ukuri abakiyobora ese baratekereza ku nyungu z'ibihugu bibana bigomba guhana abantu babihagarariye? Aho ngaho niho hari ikibazo. Rero ni nacyo kibazo cyabaye, n'uvuga ngo icyo Tshisekedi yari ategereje kwari uko ngo Perezida Macron mu ijambo rye ngo ari bwamagane u Rwanda, akemeza yuko ngo rwateye Kongo ngo rukavogera ubusugire bwa Kongo, hanyuma ngo akanavuga yuko bazafatira u Rwanda ibihano. Ibyo rero ntabwo Macron yashoboraga kubikora. Ntabwo ibyo ari byo byose, ntabwo abayobozi bose bameze nk'aba Babiligi, kuko niba Ababiligi baremeye gukoreshwa na Tshisekedi kubera inyungu bamufitemo, abandi ngira ngo bareba muri rusange. Icyo Macron yavuze, yaravuze ati twese dufite inyungu yuko mu bihugu byose birimo intambara biri mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, izo ntambara zahagarara, hakabaho ibiganiro bizirangiza, hakabaho ibyemezo bya politiki bifatwa bituma abantu bose babaho mu mahoro n'umutekano, kuko nicyo twifuza. Ariko ntabwo iyo ugiye gukemura ikibazo ujye ureba uruhande rumwe. Hari ibyo leta ya Kongo ivuga bitari ukuri, hari ibyo u Rwanda ruvuga ku rundi ruhande, ariko noneho hari n'ibishobora kuvugwa n'undi muntu udafite ahantu abogamiye, utari u Rwanda, utari na Kongo. Ibyo ngibyo nibyo ubundi umuntu ushaka gukemura ikibazo areba. Ese
u Rwanda ruvuga yuko Kongo ivuga yuko ubusugire bwayo bubangamiwe, u Rwanda rukavuga yuko umutekano warwo ubangamiwe kandi rukabitangira n'ibimenyetso. Umutwe wa FDLR ntabwo ari baringa, ni umutwe witwaje intwaro ufite icyo ugamije kizwi ari cyo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi umaze imyaka irenga 25 mu burasirazuba bwa leta ya Kongo. Ibyo nimo mvuga ni facts, ntabwo ari amagambo. Icyo mvuga, niba leta ya Kongo ivuga yuko FDLR ari urwitwazo, yarukuyeho. Nk'ubu ngubu bavuze bati abo bantu bose baramburwa intwaro kubera ko tubakunda tubashaka, nk'ukuntu ejo bundi bavuze yuko bashaka kwakira bariya abanyarwanda bahamwe n'ibyaha bya jenoside bakarangiza ibihano n'abagizwe abere, bati nibave muri Niger baza ko tubashaka, n'abandi nibabafate babakure ku mupaka w'u Rwanda babajyane muri Bakongo babambura intwaro, noneho rwa rwitwazo ruveho. Ariko ntekereza ko ibyo bikorwa bigenda biba ari byo bituma na za defensive measures u Rwanda rushyiraho zitagabanuka, kuko ntabwo wambwira ngo Innocent Sagahutu na Zigira Nyirazo baje kwiyunga na FDLR ngo u Rwanda rubifate nk'ari ikintu gisanzwe. Ntabwo ari ikintu gisanzwe nyine, nibyo nkubwira. Ntabwo wavuga ngo reka kwirinda ngo kubera ko ndi guteganya kugutera noneho wowe kuraho uburyo bw'ubwirinzi kugira ngo twumvikane. Icyo gihe byaba ari nkaho kiretse icyo gihe ari u Rwanda rudafite icyerekezo, rudafite na gahunda, rukavuga ruti noneho tugiye kuba ingaruzwa muheto za Kongo. Naho ubundi gushyiraho uburyo bw'ubwirinzi, ngira ngo na mbere y'uko intwaro FDLR, u Rwanda ni igihugu gisanzwe gifite ingabo zikirinda, ni igihugu gifite polisi, ni igihugu gifite inzego z'umutekano zikora kugira ngo abaturage bashobore kubaho, cyane ko noneho ni n'igihugu gifite amateka ashaririye yaranzwe na jenoside yatwaye abantu barenga 1 miliyoni mu gihe cy'iminsi 100, kandi abakoze iyo jenoside n'abo bantu ni FDLR, kandi ntibahwemye kwerekana ko umugambi wabo ari ukugaruka bakawusoza. None se niba umuntu nka Pacifique Ntawunguka uyobora FDLR uyu munsi, uriya bita Omega, yibwiriye General Kabarebe kuri telefone, kuko yamusabaga gutaha, amubwira ati nkawe ko tubizi ko nta ruhare wagize muri jenoside yakorewe abatutsi, ko jenoside iba wigaga gutwara indege mu gihugu cy'Ubufaransa, watashye ko ntacyo ukurikiranweho, kuki ushaka kugwa mu mashyamba ya Kongo? Yaramushubije ngo jyewe nzagaruka mu Rwanda ariko nta mututsi n'umwe ukihaba. Urumva ko ibitekerezo bye n'imigambi ye ni ya jenoside yo kurimbura abatutsi. Ntabwo ari ibintu nk'ibyo ngibyo, nta muntu ushobora kubyemera. Kandi icyagaragaye igihe abatutsi bicwaga mu Rwanda muri 1994, ibihugu byose uko ari 191 icyo gihe Sudani y'Amajyepfo ntabwo ari yakavutse, 192 byose byararebereye, nta na kimwe cyaje gutabara. Icyagaragaye ni uko akumunzu y'undi kaza imvura ihise. Ntabwo u Rwanda rwareka gushyiraho uburyo bwo kwirinda ngo nanone ba bantu bafite imigambi yo kuza kuruhekura bazaze bongere bica abaturage ba. Ariko ukomeje kuri Omega ukoza hasunyibutse ibuye, uvuga iki kuri biriya bintu twabonye biri gusirikira mu bitangazamakuru mpuzamahanga bivuga ko igihanga cye Tshisekedi gitanze, yavuze ko abantu bagomba kumuhiga bakamwica, bakabihuza ibyari byavugiwe i Rubavu muri ya nama y'aba Spy Masters yuko atangiye gahunda yo dismantlinga FDLR. Ibyo ni ukubeshya, kuko ntabwo yatangira iyo gahunda. Iyo ashaka gukora iyo gahunda yari guhera kuba murinda, kuko nabo barimo bavuye mu mutwe wa FDLR. Yari guhera mu ngabo zidasanzwe, mu mitwe y'ingabo zidasanzwe ziri mu ntambura mu burasirazuba, abenshi bagizwe na FDLR. Ntabwo rero ashobora kugira aricyo n'ibya bindi nuko ari umunyarwanda wavuze ngo ubwenge bwari ikintu cyiza nuko bwamenywe n'abantu bose. Aba yibaza yuko akoze ikintu nk'icyo cy'ikinamico hari umuntu yabeshya. Mu by'ukuri ntabwo ari uko bigenda. FDLR ntabwo kuyidismantoringa ari ugutwara umutwe wa Omega wa Pacifique Ntawunguka. Nta nubwo ari we muyobozi wenyine wa FDLR uhari, hari abayobozi benshi. Hari umuyobozi wo ku rwego rwa politike nawe uriya musaza wundi witwa Byiringiro. None se hari uriya ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ubu ngubu witwa Nyirango Gakwerere, hari n'abandi benshi, kandi aho bari n'ibyo bakora ni ibintu bizwi. Erega ngira ngo icyo abantu bagomba no kumenya ni uko
kubera impamvu navuze z'amateka, hari n'ibintu ibihugu bidajya byirengagiza mu rwego rwo kugira ngo bikomeze kubaho. Ngira ngo maze iminsi ubikurikira izi ntambara zose ziba, ndetse n'abo nk'ubu ngubu wambwira yuko abasirikare barenga 10,000 by'abarundi baje gukora iki muri Kongo? Nta kindi uretse gukomeza wa mugambi wa jenoside. Erega niyo tunabivuga, abenshi mu bantu bayobora i Burundi uyu munsi bari impunzi muri 1994 ahangaha. Abohererejwe impapuro zibafata bangana iki kubera ko bagize uruhare muri jenoside? Ibyo byose ni ibibazo bitigeze bibonerwa umuti. Kuvuga ko igihugu ngo kitashyiraho uburyo bwo kwirinda mu karere karimo ideoloji ya jenoside ingana na ideoloji twirirwa dusoma mu binyamakuru, abantu bitwa ngo ni abantu bafite ubwenge baraza bagafungura za YouTube channels ahangaha zo kongera kubiba amacakubiri no guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Hari urugero rw'uwakatiwe n'inkiko ntarwo hari hashira icyumweru. So ibyo bintu rero byose ntabwo ari ibintu igihugu gishobora kubona ngo kirebere kibireke. Ngewe nibaza ko ikibazo kirahari, abantu bagomba kujya bakivuga ukuntu uko kimeze. Naho ibyo kuvuga ngo u Rwanda ngo FDL rugira urwitwazo, niba u Rwanda rugira FDL urwitwazo, mbabarire ntabwo ndi umuvugizi wa leta, ngewe ndabivuga nk'umuntu ureba ibintu biba. Ariko niba banavuga yuko u Rwanda rugira FDL urwitwazo, ese bakuyeho iyo FDL urwo rwitwazo noneho rukava, hanyuma noneho bakazarushinja yuko bati dore na FDL twayikuyeho none dore bazanye urundi rwitwazo. Hanyuma mu gusoza, hari biri kuvuga ko Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 46 ashobora kuza mu karere muri Angola, cyane cyane aje kureba iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bigeze mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi bintu twabyitegamo ibihe bisubizo? Reka ngewe icyo njya mbivugaho ni kimwe cyonyine. Ibihugu byose byo ku isi bijya bireba inyungu zabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niziza muri Angola zihagarariwe na Perezida Biden, zizaba zije kubera inyungu zazo zifite mu karere. Nk'uko nabivuze, igihe jenoside yabaga hano, igihe abatutsi bicwaga barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100, kiriya cyaha cya jenoside yakozwe mu Rwanda ikorewe abatutsi, nicyo cyaha ndengakamere cyabaye mu mateka y'ibyaha byose byo ku isi, cyakozwe n'ubugome mu gihe gito. Icyo gihe Amerika yari igihugu cy'igihangange cya mbere ku isi nk'uko ari igihangange uyu munsi. Ariko nta ndege n'imwe y'intambara, nta bwato na bumwe bw'intambara, nta modoka n'imwe cyangwa umusirikare bohereje ngo bajye gukiza bariya abantu bicwa. Rero ntabwo nibaza yuko kuza muri Angola bavuga yuko bazanywe no gukemura ikibazo cyo muri Kongo hari icyo bizahindura ku bibera muri aka karere. Igihe cyose abi ikibazo kireba batari bicara ku meza ngo barebe uburyo bakemura ikibazo, bagiye icyerekezo ku gihe kirekire. Buriya ngo hari abantu bajya bibaza ngo yuko ngo Amerika ngo ariyo iyobora isi, ariko ntabwo Amerika irebera inyungu z'isi, Amerika irebera inyungu zayo. Ariko ikintu kinashimishije buriya, ubu ngubu isi irimo irafata ikindi cyerekezo. Turimo turarenga cya gihe igihugu nka Amerika cyavugaga ibindi bihugu byose bigaceceka bikumviriza. Igihe cyakororaga ibindi bihugu byose bikarwara. Ubu ngubu hari ibindi bihugu birimo bizamuka nk'Ubushinwa, nk'Uburusiya n'ibindi bihugu bivuga bati ntabwo ijambo rya Amerika ari ijambo ry'Imana rigomba gukurikirwa buhumyi n'abantu bose. Ibihugu yenda byacu ntabwo byari byagira izo mbaraga, ariko nk'uyu munsi ngira ngo reba nk'ibiri kubera muri burasirazuba bw'Uburayi cyangwa ibera mu burasirazuba bwo hagati, urebe nk'intambara yo Uburusiya bwashoje muri Ukraine. None se havuzwe angane iyo ntambara yarahagaze? Ntabwo yahagaze. Uburusiya buracyakomeza.
reba ibintu byavuzwe ejo bundi mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye bavuga kuri Isirayeli n'iriya ntambara, ahubwo noneho Isirayeli yarasaga Hamas muri Gaza, uyu munsi yongereyeho na Hezbollah muri Libani. Nibaza yuko mu by'ukuri icyo navugaga, Amerika ntabwo ari uko ngaya ubushobozi ifite, ariko niba inabufite yagombye kubikoresha mu rwego rwo gukemura ibibazo aho kubikomeza. Ese ni iki Amerika yakoze kugira ngo uwo mutwe wa FDLR uranduke mu myaka yose irenga 20 umaze warashinze? Kuko bawushinze izina FDLR kugira ngo ribeho ubwa mbere, kuko nuvuga ngo bahunga bitwaga FAR, hanyuma basanga batazakomeza izina rya FAR ari nta gihugu, atari ingabo z'igihugu. Noneho bashinze umutwe wa RDR wari ufite ishami rya gisirikare n'ishami rya politiki. Ishami rya gisirikare baryise Alire, habaye Alire ya mbere na Alire ya kabiri, ariko Alire yasheshwe nyuma y'ibyaha by'intambara bakoze bica ba mukerarugendo b'Abanyamerika muri ya shyamba muri parike ya Bwindi mu Buganda. Hanyuma baravuga bati izina n'izina ribi ryamaze kwandura, none reka duhindure. Niho izina FDLR rikomoka. Rero ntabwo Amerika ari igihugu kitazi FDLR, kuko FDLR yavutse nyuma y'ibihano byashyizweho na Amerika, nyuma y'uko Amerika ibashyize ku rutonde rw'iterabwoba. Rero muri iyo myaka yose ko Amerika izi ibyo FDLR ikora muri Congo, ni iki yakoze kugira ngo irandure? Aho rero niho, ntabwo nibyo nakubwiye, buriya nakubwiraga mu kanya ikintu cyiza cy'amategeko. Buriya mu mategeko iyo uhawe uburenganzira unahabwa n'inshingano. Ntabwo rero Amerika ifite uburenganzira gusa, ifite n'inshingano. Yireba ahantu hamwe, niba ifite uburenganzira bwo kuba yavuga icyo ari cyo cyose kijyanye na politiki y'igihugu, nirebe n'inshingano ifite noneho nka cya gihugu cyitwa ngo gikomeye mu gukemura ibibazo bihari. Kuko ni ukuvuga ngo niba abantu bavuga bati hashize imyaka 30, hafi 25 tuba mu nkambi, uyu munsi Amerika ni kimwe mu bihugu bitwara abaturage b'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi, bahunze igihugu cyabo hashize imyaka 25, baba mu nkambi mu Rwanda, muri Kenya, mu Bugande n'abandi bakeya ahandi. Ni kimwe mu bihugu bitwara abo baturage kuko bazi yuko badafite aho baba. Aho bati none reka tubatuzi iwacu. Kandi ntabwo batwara nk'Abanyarwanda cyangwa Abanyarwanda, babatwara nk'impunzi z'Abanyekongo zimaze imyaka myinshi mu nkambi, zidafite amahirwe yo gusubira iwabo. Ni iki bakoze mu rwego rwo gufasha abo baturage kugira ngo bagire iwabo, aho kugira ngo bajye kubatuza iwabo? Ntabwo rero Amerika yavuga yuko itazi ibyo bibazo byose, irabizi. Niba ishaka kubikemura nihere iruhande, ivuge iti aba bantu barwana bafite impamvu barwana, igomba kubonerwa igisubizo kugira ngo batahe mu byabo intambara irangire. Ivuge ati u Rwanda narwo rushyiraho uburyo bwo kwirinda ku mupaka warwo, rufite impamvu kuko hari umutwe witwaje intwaro ushaka guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, kandi warabyivugiye. Noneho uyu mutwe nurandurwe, turebe yuko u Rwanda koko ari igihugu gishobora gushotora ibihugu baturanye. Njye ndumva ari icyo navuga ku bijyanye na Amerika. Naho ubundi ibihugu byose byo ku isi buri kimwe giharanira inyungu zacyo. Inyungu za Amerika ntabwo arizo z'u Rwanda, iz'u Rwanda sizo za Amerika. Cyane no kuri murakoze cyane. Murakoze cyane.